يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo, Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 3 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dilakukan oleh Ustadz Sobirin Agusti dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Masagud Ahmad Nasir SHI dengan pembahasan kitab Fathul Qorib karya Syekh Yahya Aman. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu sawu safufakum. Kena tasbih safu minta mamisallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فإن ربنا بسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حمده على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Mohon kesembuhan dari penyakit, mohon doa kesembuhan sakit gagal ginjal. Nama Marlia Margareta binti Robin Zulkifli. Dan mohon kesembuhan dari penyakit nama Leni Rahmawati binti Tugito. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Allahumma rabban nas adbil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma afina min kulli balad dunya wa 'adzabil akhirah wa syad dunya wa syad al-akhirah. Ghafirallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biniyatul futum wal fuhum fid din. Allah yarzuquna fahma fi kalami wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaj'aluna minal muttabi'ina li syari'atihi wal muhtadina bi hadihi wal mutamassikina bi sunnatihi
ويهدينا أولادنا أحباءنا ومن حضر مجلسنا إلى صراط الله المستقيم الذي درج عليه أسلافنا الصالحون وآباؤنا الطاهرون وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى رسلنا المهاجر إلى الله أحمد وعيسى وسيدنا بكي مقدم محمد بن علوي ثم إلى رسلنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد حداد وأصولهم وفروعهم وخصوصا على صاحب المجلس أستاذ الداعي إلى الله أبي أحمد بن عبد الله الحبشي ومالك الكتاب شيخ يحيى أمان وشاري وسيد علوي بن عباس مالك المكي الحسني وسعد بن عبد الله الحبشي بألوي بن محمد حسين أبي أحمد بن محمد الكاف أبي صالح بن مسلم الحميد أبي أبو بكر محمد زكاب وأبو شيخ محمد بن علوي بن عباس مالك المكي الحسني ووالد وساق سجننا بما ساق مصالح وسال محمد بن علي بن شاه وصول مفرم جميع مشيمة تلاميذة ومحبهم وخصوصا الذين يقيمون ويصلون ويخدمون ويعلمون في هذا المسجد وصول مفرم أن الله يولي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمتنا خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين عامة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله وعلى ما وصلب الصالح من النية الصالحة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحاب الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات, para orang tua kami, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, fa insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dengan sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita melapaskan kalimat alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita bersyukur
dan terus selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan-bosannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan daripada karunia-karunia-Nya, daripada nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan segala macam karunia dan nikmat Allah yang kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah ini tentunya tidak akan mampu untuk menghitung daripada jumlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak jumlah Allah, jumlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digerakkan hati kita, dilangkahkan kedua kaki kita untuk sama-sama kita berniat tagarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita salat asar berjamaah, dilanjutkan dengan majlis ta'lim. Fa insyaallah mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada sore hari ini, amalan rutinitas ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi penyebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap langkah kaki kita dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini bersolawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma azhib uzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma azhib uzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma azhib uzna qalbi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala macam kesedihan, kesumpekan dan ketakutan kita terhadap rezeki Allah mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirat, dan kita dikenal oleh Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Sabtu selesai kita melaksanakan sholat asar, kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib wa Taghrib wa Tarhib, buah karya dari seorang ulama yang bernama Syekh Yahya Aman, yang disyarahi oleh As-Said Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makil Hasani rahimahumullah ta'ala wa nafa'anallah bihima wa bi'ulumihima wa bibarakatihima wa bibarakati asatizatina wa masyayikhana fi darin. Amin. Fa insyaallah pada kesempatan sore hari ini melanjutkan daripada kajian kita pada bab yang baru. Bab yang sebelumnya telah kita selesaikan. Insyaallah pada sore hari ini bab yang baru tentang at-tarhibu min sabqil imami wa minal mururi baina yadayil musalli. Jadi pembahasan kita pada sore hari ini tentang apa?
tentang ancaman bagi seorang makmum yang mendahului imam. Nah, penting ini. Yang kita bahas ini penting. Terus juga ancaman bagi seseorang yang melalui orang yang sedang sholat. Ada ancaman. Jadi dua yang bakal kita bahas. Yang pertama, ancaman bagi seorang makmum yang mendahului imam. Gerakannya ataupun perkataannya mendahului imam. Dan juga ancaman bagi seseorang yang melewati daripada orang yang sedang melakukan sholat. Ini menarik yang harus kita bahas pada sore hari ini. Cukup menarik karena kita di dalam ilmu agama ini, di dalam agama Islam, memang sangat kita dianjurkan untuk kita thalabul ilm, untuk kita belajar. Jangankan urusan agama, kita ini maaf, kalau urusan yang di luar agama, kita mati-matian berani sekali untuk mengeluarkan biaya untuk kita belajar. Maaf, kita sekolah kan, dari SD-nya kita sekolah, dari SMP-nya kita sekolah, SMA kita sekolah, bahkan perguruan tinggi, dari S1, S2, tahan kita mengeluarkan biaya yang begitu besar biayanya, apalagi kalau sudah perguruan tinggi. Namun kalau urusan agama terkadang maaf, terkadang sudah gratis. Tinggal hadir begitu tuh. Tinggal hadir majelis taklim. Tinggal cogok kalau bahasa gini. Tinggal kita mendengarkan para kiai kita, para ustadz kita. Maaf, itu kadang kita tidak kalah, apalagi untuk mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk mendapatkan ilmu. Yang ilmu tadi gunanya untuk apa? Memahamkan kita tentang agama. Karena kita ini perlu yang namanya taklim, perlu yang namanya belajar. Sebab kenapa? Sebab kita ibadah ini perlu yang namanya ilmu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, ibadahnya takutnya tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah. Ini yang kita takut. Nah, mumpung kita masih di dunia ini, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, masih ada kesempatan untuk kita taklim, untuk kita belajar dan memperbaiki. Tidak kata istilah malu kita nih. Dan tidak ada istilahnya, ayahku ini sudah tua, tidak pantas lagi nak belajar. Belajar itu di dalam hadisnya Rasulullah SAW, thalabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari kita buayan sampai liang lahat. Maksudnya sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia, selesai misi belajar kita. Selagi kita hidup dunia ini, masih kita dituntut untuk kita belajar. Nah, ada pun hal yang kita bahas ini sangat penting juga. Yang kita bahas ini tentang apa? Tentang ancaman tadi bagi seorang yang mendahului seorang imam. Bahkan di dalam kitab ini disebutkan ada hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi aw sujudihi qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Rawal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasai wa Ibnu Majah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi mengatakan apa? Ama yakhsha, apakah mereka tidak takut? Nabi ini mengatakan ama yakhsha, apakah mereka ini tidak takut? Seseorang di antara kalian, maksudnya seorang makmum ini, apakah seorang makmum itu tidak takut dia? Iza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, baik min ruku'i, dari rukuknya, atau sujudihi, atau dari sujudnya, qabla al-imam, sebelum imam tadi melakukan terlebih dahulu. Kata nabinya, apakah dia tidak takut? Apakah dia tidak takut mengangkat atau bergerak terlebih dahulu? Maksudnya mendahului seorang
imam. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Apa ancaman yang dikatakan oleh Rasulullah ini? Ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, bahwa nanti ditakutkan Allah jadikan ra'sahu, kepalanya. Apa kata Rasulullah? Ra'sa himar, seperti kepalanya keledai. Masya Allah, ini ancaman yang luar biasa nih. Kata Rasulullah SAW, bagi seorang makmum yang dia sengaja mendahului seorang imam, baik dari rukuknya maupun sujudnya, kata Nabi, apakah tidak takut Allah Subhanahu wa taala merubah kepalanya jadi menjadi kepalanya keledai. Aw yaj'alallahu suratahu surata himar, atau menjadikan bentuknya, ya, bentuknya bukan hanya kepalanya, bentuknya surata himar, seperti bentuknya keledai. Hadis ini diriwayatkan banyak, baik itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, Imam Nasai, Ibnu Majah, banyak yang meriwayatkan daripada hadis ini. Berarti ini hadis luar biasa nih, yang diriwayatkan oleh berbagai macam para ulama. Nah, di sini dibahas di dalam syarahnya. Jadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Nabi menyatakan ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, bahwa Allah nanti akan merubah kepalanya menjadi seperti kepalanya himar. Himar itu keledai. Wa fi riwayatin, dan ada pendapat yang lain, kalbun, anjing. Tapi banyak pendapat yang lain yang lebih kuat, yaitu himar. Wa ya Ibnu Hibban wa zabduha yuhawwilullahu ra'sahu ra'sa kalbin. Wa fi riwayatin aw yaj'alu suratu surata himar. Jadi para ulama ada yang menyatakan ini ancaman yang keras bagi seseorang yang mendahulukan sholat, ya. Seorang makmum yang mendahulukan sholat itu sebenarnya hukumnya haram, ya. Mendahulukan sholat itu haram, bahkan bisa membatalkan sholat, ya. Dan di dalam hadis ini diancam oleh Rasulullah SAW, ya. Sampai dikatakan kepalanya nanti berubah menjadi kepala himar. Ini sebagai dikatakan perumpamaan, ya. Ada para ulama yang menyatakan perumpamaan. Jadi dikatakan karena himar itu salah satu makhluk ciptaan Allah, ya, yang sangat kalau dikatakan keledai itu ahmak ini, yakni tak nurut, teka bantah, itulah himar namanya. Kalau sudah dikata, kalau Arab itu kalau dia sudah marah, himar intinya. Oh ini kau ni keledai, apa? Teka bahasa kita ni, tidak nurut. Andalai kalau Arab itu kalau ngatoi syaitan intinya. Nah, syaitan itu kalau orang sana, kalau ngomong kita syaitan, arti syaitan apa? Pintar. Kalau orang sana ngomong, Saudi sana ngomong gitu, syaitan intinya. Dia muji kita berarti kita itu pintar katanya. Cuman jangan kalau kita ngomong intinya syaitan, marah baca gocap nguyok itu. Ini ungkapan istilah-istilah orang Arab. Jadi kalau sudah disebutkan himar, itu suatu yang katuan bagi kita, suatu yang tidak layak didengar. Nah, diperumpamakan Nabi, kenapa diperumpamakan seperti himar? Sebab orang ini selaga tu ngapo teka bahasa kita itu. Seperti himar tadi, wah imam belum bergerak, ngapo dia gerak duluan. Nah, di perumpamaan seperti itu. Ada yang menyatakan kelakuannya itu seperti himar. Tapi ada lagi para ulama yang mengatakan benar-benar nanti Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya tadi seperti himar, dan ini ada kisahnya. Jadi pernah suatu hari, dikisahkan ada seorang syekh alim. Seorang syekh ini ada yang alim. Jadi dia ini tidak percaya dengan hadis ini. Tidak percaya dengan hadis yang disebutkan, yang kita bacakan tadi. Tidak percaya dia. Masa kata dia, Allah yang kepala manusia tadi tiba-tiba dirubah
menjadi kepalanya himar, tidak percaya suatu hal yang mustahil, tidak percaya dia. Ya. Akhirnya dia menafikanlah hadis ini. Padahal ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Rasulullah yang ngomong nih. Tentunya harus kita percaya. Bahkan yang meriwayatkan hadis ini banyak jadi. Bukan hanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Jadi dia tidak percaya. Akhirnya dia mempraktekkan. Seorang syekh ini dia mempraktekkan. Karena dia tidak percaya, dia praktekkan. Bahasa kitanya nantang. Tidak percaya, nantang. Akhirnya tiba-tiba, waliyahzubillah, setelah dia mempraktekkan tersebut, betul-betul Allah jadikan berubah kepalanya menjadi himar. Astagfirullah. Karena tidak percaya dengan hadisnya Rasulullah SAW. Dan ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW wajib bagi kita percaya. Jangan kita tidak percaya. Sebab Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap kecuali bukan dari hawa nafsu Rasulullah, namun itu dari siapa? Dari ilham dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kalau ngomong itu langsung Allah yang mewahyukan kepada Rasulullah SAW, bukan dari hawa nafsu. Jadi ceritanya, jadi syekh ini tadi punya murid yang belajar sama dia. Setiap kali belajar itu ditutup tabir. Sehingga para murid ini tadi tidak baca melihat wajahnya gurunya ini. Guru ngajar seperti biasa, suara seperti biasa. Namun singkat cerita, sudah puluhan tahun belajar. Murid ini pengen ketemu sama gurunya ini tadi. Maka di antara murid kita ngomong, payulah. Kita ngomong sama guru kita nih, kita nak nyingok wajah tu macam mana wajah dia. Jadi akhirnya yang guru tadi dia mengizinkan. Akhirnya setelah dibuka oleh seorang murid tadi, terkejutlah murid tadi. Kalau memang percis rainya seperti himar tadi, keldai tadi. Maka gurunya tadi berceritalah yang dia tadi tidak percaya terhadap hadisnya Rasulullah SAW. Akhirnya dia tobat. Setelah itu kejadian itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia cerita sama muridnya, bagi kalian jangan melakukan seperti apa yang aku lakukan ini. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Nah, dari hadis ini juga kita menghubungkan hukum fikih. Jadi dalam hukum fikih kita memang tidak boleh seorang makmum itu mendahului imam daripada 2 rukun. Kalau sudah mendahului 2 rukun, hukumnya batal. Jangankan mendahului, berbarengan. Ini berbarengan kasus yang berbarengan dipandang di dalam hukum fikih, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, itu apa yang sunnah? Boleh kita berbarengan antara makmum dan imam. Antara makmum dan imam itu boleh kita berbarengan. Di dalam hal apa? Ketika mengucapkan kalimat amin. Itu sunnah hukumnya berbarengan. Maka banyak keafdaliannya, kelebihannya ketika kita berbarengan dengan aminnya imam dengan makmum berbarengan. Ketika kita bisa berbarengan antara imam dan makmum amin berbarengan tadi, itu berbarengan juga dengan aminnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbarengan tersebut, insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam hukum fikih dipandang yang dibolehkan berbarengan, pertama apa? Pengucapan amin, hukumnya sunnah. Kalaupun tidak berbarengan tidak masalah, tapi sunnahnya berbarengan. Kapan lagi sunnahnya? Disebutkan di dalam kitab tersebut ketika misal kita doa kunut di dalam memuji. Kalau imam kan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda, berbarengan imam baca, kita makmum baca. Sunnah hukumnya berbarengan. Nah, ini sunnah. Kapan haram?
Nah, dibahas juga kapan ketika haram bebarengan itu tidak boleh. Maka disebutkan ketika takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram tidak boleh kita berbarengan, batal hukumnya. Ya, batal hukumnya. Imam baru takbir, Allahu Akbar, belum nak barengan itu nih. Imam belum selesai dia berbarengan, tidak boleh itu. Maka nunggu dulu, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Tidak boleh berbarengan. Ya, tidak boleh berbarengan. Ada lagi yang menyatakan ketika salam itu tidak boleh berbarengan. Ada ulama yang menyatakan, ada yang hukumnya batal, menyatakan ada yang hukumnya tidak batal. Tapi kehati-hatian kita jangan sampai berbarengan. Dulu kanlah imam dulu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum. Kebanyakan maaf kita ni tidak sabar kita ni, tidak sabar. Imam belum selesai salam kedua, makmum sudah duluan. Nah, ini bisa membatalkan solat ini, bisa membatalkan solat. Jadi tunggu, jangan ngacar-ngacar. Solat itu tidak boleh kita ngacar-ngacar. Ada aturan yang harus kita lakukan. Terus makruh di saat apa? Ya, bebarengan antara perkataan dan perbuatannya. Makruh itu hukumnya. Ya. Bebarengan itu makruh. Kalau bebarengan amin hukumnya sunnah. Ya, bebarengan ketika salam hukumnya haram. Bebarengan hukum takbiratul ihram hukumnya haram. Tapi bebarengan digerakkan atau dibacaan itu hukumnya makruh. Tidak batal sholat, tapi makruh. Ini belum mendahului, baru bebarengan. Yang dijelaskan ini baru bebarengan, belum mendahulukan. Jadi kalau bebarengan, misalnya imam rukuk nak dibarengan rukuk, tidak bebarengan juga. Nah, ini hukumnya apa? Makruh. Ini hukumnya makruh. Nah, disebutkan ketika seseorang itu mengerjakan perkara makruh di dalam sholat berjamaah, maka dia tidak akan dapat pahala jamaah. Rugi. Dia sholat berjamaah karena dia tidak ngerti, tidak belajar. Dia sholat berjamaah, tapi dia tidak sadar, dia melok terus, berbarengan terus dengan gerakan imam. Berarti dia melakukan pekerjaan yang makruh. Ya. Nah, mengerjakan pekerjaan makruh di dalam sholat berjamaah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala jamaah. Sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya rugi, tapi sholat sah tapi rugi, tidak mendapatkan pahala jamaah. Banyak hal-hal yang makruh. Kalau di dalam kitab itu pembahasan itu banyak sekali pembahasan yang makruh di seorang makmum melakukannya. Ketika seorang makmum dia kebelet misalnya, pengen kencing atau dia pengen BAB, memaksakan untuk nak sholat berjamaah, makruh dia sholat berjamaah tadi. Malah dia mendingan dia tertinggal daripada sholat berjamaah daripada dia menahan tadi. Lebih baik dia ke WC dulu, tuntaskan dulu. Sebab ya tidak mungkin dia sholatnya khusyuk. Itu menjadikan dia makruh tadi. Makruh. Sia-sia juga dia melakukan sholat itu, sia-sia. Tidak mendapatkan pahala jamaah walaupun sholatnya sah. Nah, itu salah satu yang makruh. Banyak pembahasan masalah makruh. Adapun yang kita bahas ini memang mendahului. Jadi seorang makmum tidak boleh mendahului seorang imam itu melebihi dari dua rukun. Kalau melebihi 2 rukun batal sholatnya. Seperti apa? Seperti imam dia masih baca surah dia. Imam tadi masih baca surah. Namun makmum ini tidak sabar. Sudah rukuk duluan, misalnya sudah rukuk duluan. Ini belum terhitung 1 ini. Tapi berdiri yang i'tidal terhitung 1. Jedanya lama nih. Rukuknya belum. Seandainya dia kelupaan, makmum tadi kelupaan, maaf ya. Kita nih kadang sholat nih pikiran kita nih kemana-mana. Tidak sadar kita. Imam belum selesai, kita sudah rukuk duluan. Teringat kita, apa yang harus kita lakukan? Balik lagi. Tak apa-apa, tak masalah. Balik lagi ke posisi kita. Boleh lagi posisi kita tegak lagi.
Kalau kita kelupaan tadi. Nah, adapun makmum tadi, dia tadi sudah rukuk, tiba-tiba imam masih berdiri, dia i'tidal, dia hitung satu itu. Satu rukun. Nah, dia nak ke sujud, terhitung 2, batal sholat dia. Batal sholat dia, mendahulukan 2 rukun. Kalau dia lanjutkan tidak sah juga sholat dia. Sholatnya batal. Nah, ini banyak tidak tahu. Harus kita pahami ini. Banyak seorang itu tidak tahu. Jadi tidak boleh kita. Jadi kita diajarkan oleh guru tadi, kita tenang. Jadi kalau imam ruku, selesaikan dulu imam itu ruku. Allahu Akbar, baru kita ruku. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sudah pas imam dari tegak, baru kita bangun i'tidal. Allahu Akbar, sujud, imam sujud, sudah memang sujud, barulah kita tenang gitu tuh. Takutnya maaf, imam ini kadang dia yang ada yang ngebut, ada yang standar. Kalau imam terpeci yang lambat dia sujud, tak tahunya kita nului. Lemak lagi kita dengarkan suara sudah bar, Allahu Akbar, sujud sudah pasti bar tadi, maka kita tadi baru kita sujud tadi. Nah, ini yang kita harus pahami. Jadi tidak boleh lebih dari 2 rukun. Kalau 2 rukun yang kita gawekan, batal sholatnya. Adapun yang berbarengan tadi, ingat tadi, boleh hukumnya sunnah tadi di saat amin. Di saat amin atau di saat doa kunut memuji Allah. Hukumnya haram tadi ketika takbiratul ihram, tidak boleh berbarengan. Ataupun ada pendapat ulama ketika salam juga, itu membatalkan sholat. Dan juga yang makruh tadi setiap gerak. Adapun yang melebihi daripada 2 rukun, hukumnya batal. Nah, inilah yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi penting bagi kita untuk mempelajari daripada hukum agama sehingga kita beribadah tadi betul-betul berdasarkan dengan ilmu, sehingga kita meyakini setiap ibadah kita mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسعى في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك واصبر الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم